Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Mwancho murira lya Ensoko TV ne mambye ngi yaseri tukerigali ya Jumatatu chitariki 5 ne mutinyo gatano na kabiro mwaka bwechile fuibere 2025 na rimo no kugena kwane kwabokere bya boigo nogendera to bya ase mambya yabona na boigo nogendera tukubati mirobere yonsi kurwe 12 gwikira bone igana ndi chergeri chinsenyi chabona mamiri chidekenkego chaitire aso murobere bwetero bini go chakera bone we kaisano ne mochi yabona baso aso ko kwandira na kumurekera ayagendera tokoreka ne mambya yabona ayaitire na boigo ayarachi kubwati atosange aso bwamo gochakera bono goika omwerio Eliane Ishmael Mogera boyo gwetera senchero y'umutandao gwekerero asensemeria YouTube naro nabogoswa kurwabo ase page area ya Ensoko TV na byama wasiliano kwenye gwetere nsabu ase TV yago tosanga asobwa mu goika omwerio Eliane Ishmael Mogera. Chakare mambia bono magega yechibura kwenekiwa ase omucho kyembwensemo yebunge anyari bari chache enga kyensemo ya gesiasa yalinda mwananchi yekoragwa no senator gwe county ya Nairobi Edwin Sifuna yakorete etaro yabo imiyorongo rwagusi ritukure Ijumaa nigo habarai kurwa sorongo rwagusi egati yabo omobunge bwensemo yebunge ya tutuma saba Cliff Gisairo boigo oyo bwensemo yebunge yabo machoge barabwo badia barongo nigo bagike iribororo ebikoro byobusagani ebyo byabete bikoenekiwa asoko sagano ko ni gabantu aho bategeretwe chingoma aho enibe gosariwa naboigo chigali na chirecho gosariwa. Keumbu market is known to be a place where our people sell their farm produce, and it is known nationally that anybody coming to Gusii has to stop at Keumbu to do their purchase of this fresh farm produce. Unfortunately, while we were coming from Kisii town heading to Keroka, which was to be our final destination, we were ambushed by young, well-coordinated people, and most embarrassingly, a good number of them were respectable people whom we respect, called ladies. They were pelting stones, they had sticks, which were uniform, meaning that the sticks were bought and procured and supplied by the same person. Since then, we've seen statements from the Member of Parliament of Nyaribari Chache, Zahir Janda, trying to distance himself while nobody had put him close to the scene, therefore making him as guilty as it can get. We also did see the governor of Kisii County going around talking about that it is us who had goons who are fighting people all the way from Kisii town. While we do not doubt your level of IQ, that was completely suspending it. We would like to condemn that act in the strongest terms possible. The police who were there aiding and abetting this unfortunate event should also be condemned. We've seen the report by the DCI spokesperson saying that they've arrested 3 and the further investigations are going on. Which investigations? These are people that are in all these videos. There's a lady wearing a red t-shirt. You can't miss her. She was next to a policeman, throwing stones and asking for more.
saying ua ua? Has she been arrested? Or we are still doing forensic investigations to get them? The police, at this point, you are part and parcel of what took place. The PS, Raymond, your team is failing this country. Not only does your colleague PS, a prime suspect in a killing in Nairobi, your officers have been known to walk side by side with goons. Unless we are changing the meaning of PS from principal secretary to being prime suspects that now you guys are becoming, we will not allow this country to have leaders who support goonism. We are not going to see our women being stoned, our children having to run for their lives. Instead of providing jobs, we are misusing our youths. And we would like to ask our young people, this country, it is you who will fix it. It is you who will ensure that the right change that you deserve to take this country to another level comes. And that is through the ballot. Allow everyone to come and sell their policy, hold their meetings peacefully. If you don't agree with those persons, do not attend their meetings. Register, be a voter. Next time, make a decision, choose the leaders that you want. And this government, if you believe you are losing the grip, the Constitution allows you, Mr. President, to resign. We would like to pass our message of condolences to one of our young men who succumbed to the injuries that he sustained in Keumbo. He was taking care of our PA system on one of the vehicles, but has since lost his life from the injuries that he got. And to the young people who got injured, we are together. The fight continues. We will not stop. William, if you are not going to take charge, we will. We promise you. Cha kushangaza kabisa ni kwamba askari walikuwa wanahusika katika kurusha mawe. Kulikuwa na askari wa Mheshimiwa Makau kutoka Mavoko ambaye alipigwa hapa kwa mgongo, ambaye sijui sijaongea na Makau nijue askari wake yuko namna gani. Kuna watu wengi ambao wameumia kichwa. Yani mpango ulikuwa kwamba yani convoy yetu isiweze kupita Keumbu completely. Ni kama kufunga barabara kabisa. Sasa unajua vijana ambao tulikuwa na wao lazima wangeenda wa confront genge hili la wahuni ambao walikuwa wamejiunga na maaskari ili barabara ifunguliwe, watu wafanye nini. Sasa huyu kijana ambaye amefariki katika ile harakati ya magari kutoka mbio, kuna bump pale. Ile bump sasa I think ndo kwa sababu unajua wanakuanga wameninginia kwa hiyo gari. Hiyo sasa I think kwa sababu ya gari kudunda namna hiyo, yule kijana alianguka pale chini. Sasa mtu ambaye ameninginia tu kwa gari, yuko katika usafiri, akianguka chini, anafaa kupigwa mawe afe ama anafaa kusaidiwa ili aweze kujiunga na wale ambao walikuwa wakisafiri naye kwa gari. So jambo hili ni jambo la kushangaza sana. We must ask the question sasa, kama serikali yetu ambaye tuna sustain kupitia kwa kodi imerudi sasa inataka kutuumiza, nani atakaye tulinda? Nani atakaye tulinda? Cha muhimu zaidi lazima tujue kwamba zaidi ya watu wetu kuumia, kuna magari mengi ambayo yaliharibiwa. Na ni aibu sana kwamba gari la mzee ambaye tunamheshimu, Chief Justice Emeritus Maraga, tunampiga mzee. Kwa mila yetu hii haikubaliki. Lakini kwa sababu ambaye aliwaleta hawa wahuni haelewi mila na desturi za Umugusi, huyo kijana hakujua ni wakati gani wa kufanya vurugu na ni wakati gani wa kuacha amani ikidhiri.
Asense muyende bune nchira ya muyo koyaneke bune serikali nkoyanekiro bokoryo bwekera nuguchia saba Kenya. Asense muyi chisemi nigo chisemi chira chiko nyorekere ngo kigora se budget y'umwaka w'icili fuibera 2025 na 2025 na kabire korengana no muriki omwanena ase wizara y'oburendi bwaime Raymond Omolo kakono kurase county ya Nairobi asige karona abasaye gukwanera ayarengete n'abasaye na kwegenderera kwabo nigo boigo ayerere buna ase county ya Nairobi yoka nigaba Kenya ase birengo 50 nomo berikiriye aso mu rubiri bw'abachenu omanyekaini bona sha na yokuburia abakenya bagendera kwerikia ase sha erikonyora obubweni ase birengo by'ikibesa byense. Na elimu ni kitu ya muhimu sana. Mheshimiwa Jalash kupitia ile ofisi yake mulimweka ameshughulikia mambo ya elimu. Mheshimiwa President Ruto amemsaidia kwa ujenzi ya madarasa na mashule zetu hapa Lang'ata, ili watoto wetu wapate nafasi ya kusomeshwa. Na wewe kama mama, na unajua wakina mama ni watu wa nguvu sana, tusikae na watoto kwa manyumba zetu wakose nafasi ya kuelimishwa, kwa sababu serikali ya President Ruto imeweka pesa kubwa 780 billion katika hii budget ya hii mwaka ili mambo yetu ya elimu ikue sawa sawa. Ameajiri walimu zaidi ya 1,100 kwa chini ya miaka mitatu. Amejenga madarasa sana sana hapa Nairobi. Hapa Nairobi ndio unapata shule uko na watoto zaidi ya 6,000. Ukienda kwa darasa unapata watoto ama wanafunzi zaidi ya 100. Alifanya affirmative action ya Nairobi County. Kila constituency ilipewa 56 million ya kujenga madarasa, kwa sababu elimu ndio inasawazisha jamii. Mtoto ya maskini na mtoto ya tajiri anapata ama wanapata nafasi ya kukaa kwa meza moja. Leo tuko hapa kwa sababu tulisomeshwa na akina mama kama nyinyi. Jambo langu la pili ni mambo ya afya. Unajua kama wakaaji wa Nairobi hatuna mahospitali za kutosha, si ndio? Hapo awali unapata ukitaka kwenda kwa hospitali ama kwa clinic unapata either daktari hayuko ama hakuna dawa ya kutosha. Kwa sasa wakaaji wa Nairobi 60% wamejiandikisha kwa ile mpango ya president ya SHA ya Taifa Care. Nataka niombe akina mama, kama kuna mmoja wenu hajajiandikisha, kesho chukua hatua ujiandikishe, ndio serikali ya Ruto ikushughulikie vilivyo. Ukiwa na tatizo kidogo unaweza kupata kuenda kwa hospitali na unashughulikiwa. Isikuwe ile pesa yako kidogo ya biashara ndio tunakulazimisha utumie kulipa gharama ya hospitali, kwa sababu serikali imegharamia mambo ya afya vilivyo. Wale wako na mapato kama Mheshimiwa Jalash, kuna kiwango anakatwa kila mwezi. Mimi kuna kiwango natolewa kila mwezi. Ndio mwenye ako na mapato ya chini ama mwenye ana mapato akiwa na tatizo ya kuenda kwa hospitali anapata kama kuna dawa, kuna madaktari na hiyo mambo yote. Na kama ni outpatient, there is a primary health care fund. Unaenda, unatibiwa, unarudi kwako. Kama mtoto ni mgonjwa, unampeleka, anashughulikiwa. Asense moyende omowaziri bw'abakoreri Geoffrey Ruku nigairire buna nigo baguche kugendera gutigara ase serikali ya Kenya kwanza mono bari bakorukuru asense moye county ya Embu asenkwana ya kuru asense moye bunge ya Manyati county ya Embu nigairire buna omurai bwensi William Ruto nero nyalire kubayinyura na gwikirania emirobiro ya magendero gekubwekaniwa n'abarai bamagega na igo gwika bagenderera gusira serikali konyegera kondi bwensi gotaiyo. Na mimi naendelea kutoa wito jameni, hata pale kwa Mboma, kama kiongozi wa Mboma anapigiwa kelele kila wakati, hiyo Mboma haiwezi kuwa na amani. Lakini baba wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto, hata wakati wanapiga kelele unaendelea kufanya kazi kwa bidii bila kusikia hiyo kelele hata kidogo. Hiyo yote ambayo umefanya hapa kwetu Embu County inaendelea kona yote ya taifa letu la Kenya.
Kwa hivyo wale ambao wanapiga kelele eneo hili wakisema eneo ya mlima ni fitina, ni ukabila, na sisi tunaambia hiyo vitina unaweka wewe, hata sisi tunaweza weka vitina kama hiyo, kwa sababu yawezekani ati wakati yale gavana amesema inaendelea, haijawahi endelea wakati ya Kenyatta, haijawahi endelea wakati ya Uhuru na wakati ya Kibaki, ati sasa unatuambia utoe kwa serikali. Hatutatoka ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Na ndio maana tunasema tutaweka beacon mahali inaitwa pale Isiolo, tuweke ingine Tonyere, tuweke ingine huko Masinga, tuweke ingine Irangi, tuweke hiyo ingine beacon mahali inaitwa Sagana. Tushike hiyo kona yote, tuseme wale wote wanaishi kwa hii kona ya mlima, wakuwe ni Waembu, wakuwe ni Wameru, wakuwe ni Wadharaka, vile vile hata Wakikuyu wale wanaishi huku, wao wanataka tukue na maendeleo kama kona ile ingine ya hii mlima. Na tutatoka ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Mimi nataka kusema hiyo nikuwa nimekanyanga chini sawa, kwa sababu huyu kiongozi wetu wa taifa ametutunuku heshima kubwa kama jamii ya kona hii ya mlima, akatupatia kijana wa kona hii ya mlima akakuwa naibu wa rais. Jameni, watoto wetu wale ambao tuko na wao saa hii wadogo wanajua kuna uwezekano ya kuwa naibu wa rais kutoka kona hii na vile vile kuwa rais wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hiyo heshima peke yake inatosha kwa jamii ya Wameru, kwa jamii ya Waembu, kwa jamii ya Wadharaka kuhakikisha kwamba tunaunga Rais William Ruto mkono na kuhakikisha kwamba atakuwa rais wetu wa Kenya kwa muhula 2 2027 to 2032. Ili hiyo maendeleo ambayo inaendelea iendelee sawa. Na hata kama hizo project gavana amesema heshima ya kutupatia naibu wa rais kona hii ya mlima imetosha. Imetosha jameni. Na iwezekani bila mkono ya Mheshimiwa Rais kiongozi wetu wa taifa. Kwa hivyo wewe mtu ya vitina, mtu ya Wamonyoro na wale wengine, tunawaambia tuko na tarehe na nyinyi, tarehe mwezi ambao mwaka ambao inayokuja tutamenyana na nyinyi sawa. Meru, Tharaka Nithi, Embu, Mwea na Isiolo itakaa ndani ya serikali, na kura zote tutatia bidii kuhakikisha kiongozi wetu wa taifa amerudi tena kama rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, ile kazi ambayo umefanyia Wakenya haijawahi kufanywa katika nchi yetu tena, ya kwamba wasaizi umeandika walimu more than 100,000. Wasaizi kuna market ambayo ziko na ngorofa kama hapo, nasikia kuna market ya 1.1 billion, ya kwamba hii ni kitu hata haijulikani. Mheshimiwa Rais, wasaizi hospitali umejenga, wasaizi kona zote mabarabara zimejengwa, eti ya kwamba William Ruto afanye kitu. Kwani mnataka William Ruto atoe nguo atembea kwa naked ndio mjua kwamba anafanya kazi? Sisi wasaizi tupemberetani. Mheshimiwa Rais, tutazunguka Kenya mzima tukikufanyia kazi eti ya kwamba umeweza. Saizi mheshimiwa amesimama hapa sema kwamba anataka barabara, anataka hospitali, anataka hii na hii. Hiyo vitu zote zinataka inaletwa hapa, ama hiyo vitu zote anaomba inatoka kwa 1 term ani kwa 2 term? Ndipo tuko hapa na hatuna haibu tukisema 2 term, kwa sababu ya kazi ile inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Ukienda kona zote unapata barabara, haija kupatikana. Ukienda kona ile nyingine unapata market, haija kupatikana. Ukienda kona ile nyingine unapata affordable houses, ambaye nilikuwa naona hiyo manyumba katika nchi nyingine twa China. So Mheshimiwa Rais, usisuliwe na mbomu so upepo na samaki ziko nyuma ya kwamba tutasulia sisi. Na niko hapa nikiwa kiongozi kutoka upande wa Meru, eti ya kwamba nakuya kusundia kama Waembu wako 2 term ama ni 1 term. Uko wapi? Weka nione. Weka nione. Asanteni. Atupembelezani Mheshimiwa Rais. Uko na Simba, uko na watu wako wakupigia ndebe, kwa sababu wewe hauna ukabila wowote. Sisi tukiwa wa Meru na Waembu na Wadharaka tuko kitu kimoja.
eti ya kwamba waliopigania uongozi wa nchi yetu ya Kenya namba 1 walikuwa na Waembu, waliingia msituni Mbore, wengine wakaingia kule Kabwana, wengine wakaingia Nyambene, kona zote tukaingia msituni. Tukapigana vita vya kutosha. Watu wetu wakafa wote. Wakati ule wa kugawa serikali ama wakula, Mwembu aliwekwa kando, Meru kando, Mudharaka kando, Mbere kando, ikawa ni group moja. Eti ya kwamba wakati wa vita Mount Kenya inakuwa Nyazi. Mkikuwa kuwa kule Nyeri anamwona Mwembu hapa, anamwona Mmeru na Mudharaka, anamwambia andoitwa Meru, andoitwa Embu, andoitwa Mudharaka, ukai mtoto hivi ya koro haro. Tunaingia kwa vita, kwa funjo tunapigana. Wakati wakula mlima na mea, ni ya kwamba Mheshimiwa Rais, mlima umeng'oa. Ndio Embu iko na barabara, Embu iko na stadium, Embu iko na market, Embu imeandikiwa kila mtu mpia Rais Makofi. Asensemu ya ndomu waziri wechinguru chomulero pio Wandai nigo asensemu ya enera genderede nchiri yogosire serikali ekorogo na Daktari William Samoei Ruto erikweni kiabuna nkwiranare obisi ya sentunda ya kabiro wiko mwaka bwechile fuibere merongo 32. Wandai nigairero buna serikali erituko yekera ni demerobero ao yamagendero boigo nechwikirania amange ayo atanya gwikiranigwa n'abaraya banene bense ase miaka ya magiga asiboiga gokero koba gwikia kia ODM ase serikali ya broad based. Wananchi wazalendo wa Nairobi, mimi naamini ya kwamba kiongozi wetu baba hayati Raila Amolo Odinga, Mwenyezi Mungu aendelea kumlaza mahali pema. Mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga, yeye pamoja na Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto kwa hiari yao, wao wenyewe waliamua kusalimiana, kukaa pamoja na kuunganisha Wakenya, ili wakati Kenya inasonga mbele kimaendeleo, isonge mbele ikiwa wananchi wameungana. Na ndio wananchi waungane, lazima viongozi waungane kwanza. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila na Rais Ruto walituonyesha mfano wema sana, na wakatuonyesha barabara ya kisiasa na vile vile barabara ya maendeleo. Mimi namshukuru sana baba Raila Amolo Odinga. Kama mjuavyo, mimi nilikuwa foremost political student wa baba, na mimi singekuwa mimi kama sio baba, si ndio? Kweli urongo? Na mshukuru Mheshimiwa Rais William Ruto kwa kuendelea kutushika mkono sisi wafuasi wa baba, hata baba kuaga duniani. Kwa hivyo ile barabara tulionyeshwa na baba kabla age, ndio barabara sisi tuko, si ndio? Hiyo barabara ya kuunganisha wananchi na kusonga mbele. Nikimalizia, wacha nimshukuru vile vile Mheshimiwa Rais Ruto, kwa sababu hii nchi ya Kenya tangu tupate uhuru tumekuwa na serikali nyingi, na vile vile tumekuwa na marais wengi. Mheshimiwa Ruto ni rais wa 5 tu, lakini kati ya hawa marais mimi naona ya kwamba Mheshimiwa Ruto ndiye amekuwa na ile roho ya kuunganisha watu na kusaidia wanyonge. Kweli sio kweli? Na namshukuru sana Mheshimiwa Robert Alai kuendelea kufanya kazi pamoja na kwa karibu na Mheshimiwa Rais. Hii Nairobi kwa miaka mingi sana imekuwa ngome ya kisiasa ya baba Raila Amolo Odinga. Na ndio sababu wale ambao wanaota ya kwamba juu baba hayuko, hii Nairobi hatawala wasahau, si ndio? Hii Nairobi lazima ibaki ngome ya chama cha ODM, na sana sana iwe ngome ya vuguvugu au movement ya broad based. Ama namna gani? Wanachama wa ODM wakiungana na wanachama wa UDA, hakuna ile jambo itakuwa ngumu kwao katika hii Nairobi. Lazima tujipange sawa sawa, ili wakati wa kura utakapofika tunyakue hizi viti zote, ndio tuwe na nguvu kama broad based government, kama ODM na hata kama UDA pia. Kwa hivyo tuendelee kukaa pamoja na tushirikiane. Hapo mbele tutaelezwa
na viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Ruto na kiongozi wetu wa chama cha ODM Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Wahatupatia lineup, si ndio? Na hapa Nairobi senator wetu ni Jalash. Hapa hakuna maongeo. Kwa hivyo tukiendelea mbele lazima tupigane vilivyo na mambo ya ukabila. Kuna viongozi ambao wamezoea kuchochea wananchi kwa msingi ya ukabila. Lazima tujue kwamba hii Kenya ni yetu sisi sote, bila kujali tumetoka kabila gani, bila kujali sisi ni wa rangi gani, ni wa dini gani, sisi sote ni wana Kenya. Na wale viongozi ambao wanahubiri mambo ya ukabila na magawanyiko washindwe, si ndio? Washindwe. Wamekuwa akisema ati Nairobi ati Mheshimiwa Ruto hawezi shinda kura. Nani anasema hivyo? Wangapi wanasema ya kwamba hii Nairobi Mheshimiwa Ruto ni tutam ndione? Biamano asogo choren soko TV oboroso mugusina boigo kubwationsi emambia yabona asebono ni gotokorasi omirichiduka na nyuma yo omirichiduka ntwira nase ense moyende ya kabire na mona soko morigana okwanira ayabwatikane ne chikosori mambia bono na liagendere tokorekana asikosori ime na isko yense no mono asege kombe kirikia World Cup aso mwaka kwichili fuibere 25 na rimu boigo tuchikoswa se timu ya Shabana ama onchiro narakorekanite gose akorekana asensemeri uburai ayonsi nime yomurobiro yega seri tukarigalia Jumatatu to skare ne TV yao. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemya igerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway mache kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane mrna nabali bechinguru erikwe manya bona wateka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
Karibu naendo mwanchumu rigeli mambia bono chida ikemeronge 3 na isano na isatugire chisa inye chia bono mambia bono chirigire meronge 3 na kiandaso murubire bwetu rubini asense moya kabire mambia bono na mono asugo kwanera ayabwatikine chigosori emambia ya bono abo asira chigosa gochaka ko rigeria ayagendere tas timu au imeyensi na boiga samo nchireli yagendere to korekana na mona asense meri obra itogo chakane timu ya Shabana emambia ya bono goika omwere kurwa buntu chigosoa asense ke kombe kirikia World Cup aso mwaka chilifu ibere meronge 25 na remote sanga sobwamu wetra senchira yo mutandao bwekerera asense ya YouTube Ensoko TV na mbema wasiliano nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato inera namba ya mawasiliano na kiribu ya asense moyende ya kabire mweli baga oyo tugo sanga monere mambia bono eriyo gochambwa ayagendere tasense meria yechi gosor. Karibu sana Frankie mambia kwani yango morigereri. Asante sana umuralia soko ngarigani mambia bono no kwani umo tegereria uyo torigeretie ku Rwanda onsi ese batorigeretie tukubatenga wakire buya kutuguchiko chake kipindi ekege amanene mono tuguchikurigeria chigosori chiri cyaba chigokorekana kuranene mono na World Cup ya chagete gocha amo na monchoria betega gokorekana ase etimu yaito ya kurugusia Shabana igo bono no kubarigania ase kipindi ekere tuwaterane ukomwali Biamano mwanchumo rigereria kareka itocha kase obwamo no gochaka ko rigereria lyagendere to korekana emambia bono Frank nigo to gochaka kurase ensemo ye timu ya Shabana abo asugo ikeraboni ga munchiro linara akorekana ase timu ya Shabana onyore ntuabwate kocha gochakira buno gochaka kwererana kocha tuabwate gocha of course na are ochioba kocha ntedenera na bono gokeraboni ura tuko kwana nigo tobwate kocha nya ya letere kurwa senseria Egypt kurukuna ner Ahmed Vadi Abdalla boigo bwate license asense muyende orabere mu assistant coach ase timu area ya Ismail timu ya Ismail SC egotoka ase enseria ya Egypt gocha of course na bete former coach asenseri ase timu area El Bak El Ahali na bete coach na boigo ase timu area ya All Blacks FC kutoka ase ense ya Ghana maunchira na manga korekanire lakini ni gotoka chaka kurasa ense ya head coach na boigo ne coach gocha enga kieria okugani koroko nene sana nukugani kurega iga no muzigo rasa mabokae timu ya Shabana gwikira bone gasi ya bere ne timu ya Chakere ko lirigwana ne timu ya Chakere ko kolibia ya Chakere gutwara mashabiki amange mono na boigo abange ba Chakere gutwara ukwege na nero ase chigosori imeyensa so mupiro yo iga bwenkoyo igo ukwege na kora iga okugani kora iga no ukwege na nkolina uyo igo chire na chio konya timu ye gakogenderera kungara usego shine ase birengo au na boigo kuimokia ibirengo bye timu ye iga togo chaka ne head coach oletrubano muyo ku Ahmed Fadi Abdalla. I think timu ya Shabana ko unveil the new coach is ne tratevenga it's a good move asengencho tisekuligerie birengo byo mupiro Shabana na kero to kuligerio konyoranga management anene mona se coaching okonyorange kona gozuwa teli stable nkoro kirenga amangana narabwene to korekana gere ku improve on that yasengenjo isikuligeria Shabana ne timu ya tuwalire fan base yerengia isikuligeria no nyana batiotererie bwata si timu chiritora kwanirenga chibwata batiotereria banke kurwa sense ito ya Kenya anene mono paka na nyema chengumbu na bokoranga Shabana nko koliere buya na keroko nyore timu buna Shabana timu ito expected ya kokoli buya kwanyoranga it's facing a lot of challenges tiri kolate bichengi yasengencho ne timu ebwate sponsorship ju ekeroko nyoro bwate sponsorship no bwate mafuasi baisaine kwanyoranga but management bono kwanyora no ishidere inkolete challenge yasengencho bono kwanyorenge timu eteri go chikokoli buya geti isikuligerera na ene chigosoli buna eligi kuya eligi yaera Shabana ya chagete buya lakini bone kaikira gati chikochi kuika kutua nini ekalete challenge na ekaiya yirire actually tichiti gukore ligi buya sengencho kego chikoera mara coach ya chire mara koleta interim coach na ndebono interim coach yo maite kitamba mafunza aya na ndegocha ko koswana naba gosoria aba na rongo bere challenge na nne mono
etimu buna Shabana ni timu etakeire coach what experience asenge nje sikuligeria ase timu chirichi nene kurwa ase ligi ya FKF na bokoranga Shabana is one of the top teams chigo kolibia nichibona na chiro chiga ne iri experienced coaches agere baje konyes akero as a competition ye league amo ne chi league chinde maybe chiriera bege ku participate ikobona Kwanville the new coach actually ne gente kiamana bakoreta singe nje mo coach yo batoreterete no mo coach what experience na anene mone kero kwamba kuligerelinga no ena bagosoria bange ba Kenya iga kwamba koba balinga gutwara bali discipline gochie saba ese coach ji anene mono ji foreigners usikuligeria timu buna Shabuna Gor Mahia anene mono nera turakwanire nga yabirige koba coach ne na foreigners na kero kuligeria nkorrore nga amatokeo naro ya the foreign coaches Ikobono we expecting a league bono kiguchi chaka na now that Batore the new coach and we expecting a Nakoliwia the way we promised. So noko batakiramaya and we expect to see them doing very well actually. Yeah. Ekero tokwera na baka so mwaka bwelfu ya mochi miakianda emerongo 53 mwaka 1980 kuruenga kie yuwekera rero iga aso mwaka oyo gwechile fuibera emerongo 25 arimo nabo igobu nabono ekoche yaretirwe kuru mwaka bwelfu ya mochi miakianda emerongo 53 nigo tuwa bwato yokurukura nere John Champion nga kie yunero rekora timu yega tugaiko mwaka 2018-2019 and of course ntuwa bwatu yukurukuna nere Silbert Selebwa korenda agacha resign nigaste akaresign abeta appointed chiarenge gose omutenyo ikomena rimo mwaka bwechile fuibera merongo no mwaka bwechile fuibera na ikomena isano na isato korende agacha getige mirimo bweka omwaka orenge bwechile fuibera na ikomena kianda asengincho yamangana bwatikaine no mushara and of course tacho kwalera senseme yechibesa setimu ya Shabana gocha asetua rule na asetua ikire gwikira boniga Gilbert Selebwa niga beta appointed mutinye komena rimo mwaka bwechile fuibera na ikomena isano na isato wiko mwaka 2019 agetige mirimo bweka asengincho yamangana bwatikaine na ngeria yaye Sami Okotha na chitaka ba appointed omwaka orenge bwechile fuibera emerongo 22 Wenyore Sami Akothi yonero chitekora timu ya Shabana ekarwa korwa se National Super League agacha katini mpaka nandaga so ye timu ya kajirani ya se FKF Premier League aso mwako 2023 kurende na achite agasoka umwako oyo ganande bwechile fuibera merongo 23 mutenyorenge oikome na rimo lakini nigo toko mwenyera sengi nchimiri akorete kokonye timu ya Shabana kurwa se NSL na boigo bone kairana se FKF Premier League Oscar Kabona na ste akaba interim coach after Sami Okotha kurwa bwantu atwatwara bono oyo kukunere Sami Omolo Pamzo mwenyewe nere ositakogendere timu yego chakira omutienyo ngo mutangani umwaka bwechile fuibera merongo 24 gocha Pito Kidi nere nacha ochaime buna head coach umwaka oyo igo eta gocha paka bone iga ase twekeri gokero yo makero kolire chikoche chiga paka oyego chire Pito Kidi Sami Omolo Oscar Kaboda Sami Okotha Gilbert Selebwa John Champion bonsi ipikero yo munabwate historia yae kero munabwate mugano na bwate sabari yae asanyorete timu ya Shabana ase ayegetie na asa yetigerete nabo igatara yena nana kinga na kia konyekere ngo kingani na kia konyete timu yega nabo iga achievements yae nchire chiechiga lakini asensemo yake rokoli response ipi asensemo yane oyo nkwenyora Sami Okoth oyo konyete timu ya Shabana kurwa NSL gocha FKF of course kero mo kolire emeremo yae asensemo yao. I think kuchikukwanira the coaches babeire in charge of Shabana FC Tese kuligeria nene mono inda kwanere mono na inche kulingana no buna na sete kubwati Shabana gocha anene mono nda chake kwanere historia Sami Okoth asengenjo Sami Okoth yenere twaro konyi club gya Shabana kukirusi kurwe league ya NSL ogo ke promote baka league nene ya Premier League so as chi coach litora kwanere nga babeire ba great improvement as team ya Shabana kero ora agenda no ina se ji documentary ya Shabana togo mochakanyo lieta ya Sami Okoth ororo
asengencho is one of the greatest coach that Shabana yatwarire na obeire gukora amaya ko nonye aigeterende ngakia gutaminate contract yaye he had some issues but rende bono ine bintu byarenge personal ikagera renda akerusi ororo na kuruoro rende tugache tukanyora kambona nero goswa ukubwatira gatie kero pamzo molo ataracha no molo nere keraso tukaranga is one of the greatest coaches actually from football career to bwate in Kenya ekero kwana elieta Samuel Molo pamzo ino monto molito igobono Samuel Molo nere na korete gasingi actually ase oburaibuaye nere akarai timu eyo akajetigera magoka yo mwalimu Peter Okidi ofuicho Okidi nere na kore gasingi sana mpaka ekero ye ikera nere bono akerusi eligi ego chikoera igobona se abakochi aba batatu nabonda kwanenga ande nige rusetie winyore bune rusetiga mate timu ya Shabana nigo yaringe namberi ya gatatu nabe yachiete igo paka ntu arora enamberi ya chagokorera bono igo iminute na ogosoka gwe coach nabo igo chakorete interim coach ntu bwate ndi no bwa mate na relationship ire gocha yakorekana nabo igo enchirako coach obokoreri bwa ego chagocha igeminute na effect na error abange bagocha barate ukwigwana tigagende kene ngiago tokonya asi twikire boni igana boto kwegendereria and of course because ninyorete ngakie igare gosoka abange mbare bali bakumusira mbare bali bagocha basira coach mbare bali okonyera bale mamincha abange batena nambe yas twikire ya gatatu na botora tigara to maintain lakini tichit ko ba maintain ndio manyete na beko be challenge kero konyora coach ye withdrawire na maybe kulingana na ere strategy chiri abegete nga by the end of the season aiga no nda gitekoranga ngukorera kwa mana konyoranga before ngaki yitara ikabuna bangete mipango yae no nae mwagari na bego tokobwate chi plan whatever by the end of this year this is what I want to achieve lakini bona on the way ukebwerusi gotoro chivinde na bigo kwama so the same thing that happened with Shabana kero mwalimu Peter Okidi akwe withdraw tukarole club kianzire gozuwa nande ai kegwansi jidro chikaba chinyinge ugwakwa ai paka na mashabiki abange bagataka ko babuna bako give up bono mbali kogenda na away matches lakini rende they tried their best, they maintained the pace bakakore league. And we expecting a Karabara Chikuira Navono now that they have a new coach who is experienced from a profile yae. Navoko ranga no muntu bwate experience. Igono nande now that agocha se club karo chikibwate enough fan base because my tebirabu evinge konya role mpiriko korobu yasenge njomba bwate mashabiki. Konya bago struggle financial strength ji konya just issues ngo bachira obunechi lakini bona kero to kwanere timu buna Shabana sai teri timu ibonete gutwara issues with finance mono because even from the collections the sales bako make to kwanere na the support from the financiers bagwe sonani ngo nyorore nga Shabana sai tebone tiko ba timu go struggle mono niko bono ndukagere tinga ne chiko twale challenge yenene asinge nchomo coach babwate nenere of course he needs to be paid and of which they looked at that asinge ncho tumo go chikoreto mondo kurwa Egypt momorete Kenya mo chiko ba mumu kana the same thing that twaroche happen na se team yeto Harambee Stars mo the former coach yo Nyagosira Engine Firat na rengo aroche issues with these salaries mpaka agasira so we expecting Keromo coach achire cooperation go ikeboro from the management, the team itself mpaka nonyena sama shabiki at least nonyena na dieko motivate kwanyoranga ngokorari gasi no moyo yomo igobono we expect the Shabana family to cooperate with him and work with him mpaka tororenga at the end of the season nkiago toretera now that tuanyorire the new face ekero to kwanira mangana abwatikaine ne chibesa
ekero tokurire gatia ye coach chiri chiabere chiko resign gusaba gwetige mirimo ase ngencho yenibo guse mishahara yabo kando guse arena Gilbert Selebwa ustiko gwetige mirimo umwaka ori gwechilifu 2019 asomutienyi oikomi kurase timu ya Shabana asamangana bwatikaine no mushahara oye oyo kurukwa George Owoko igoni historia ria bwango George Owoko wenyorenera ni tiketi kurase timu ya Vihiga Bullets umwaka orenge wechilifu 2023 yaringo mutienyi okabire kiriba ariko buna kwa George Owoko kiri ariko buna ne timu ya Vihiga Bullets inkerina konyochire metienyi 5 ataranyoro mushahara oye gose engeria yaye korengana ni nkwane ngaki yo arwete niga yabeta konguno nyene ro monyene go support no nyene familia ne coach lakini mpaka FA go kubura ugochira go trainerie team coach ebese go kubura paka ugosinyu kuragereria familia yago igobona karana yaya asena ikiriboniga nigo na chitega igana nchenge nyolera and of course ingain experience obokora bwana borolekane lakini akatebana goodbye team ya Vihiga Bullets asengi ncho yenseme yo mushahara uchete up to 5 months nyone no kurkunera sama akot nere unyere umwaka 2023 of course yamangana yechibesa na chire choncha stage kaba imegocha na abo ekero tokwarenga ne yechibesa ekero koligereria chitimu cheito imeyense liboli ndiri na asengi ncho bono buna bakenya twekire konarana obokurumimbo raroro amangana yo botumekyo bobwe bwechibesa yani nengana yachakere kobe enara asengi ncho ase team kwanyora rero iga etimu ekerokeria gosoria kogosera gusenyaye gusenkasarania ndonsi ase gosoriende gwaigwana rero ebesa twasangereria nigere 1 million inere besa twasangereria wiki ende kwaigune twasangereria 500,000 buna bana timu ya Shabana yara beregego ekerokoriria nywana na page yabe ekero bago postina ebesa twasangereria neye ituko ndiri kwanya korora bagote bina basangereria inse ya 500 or 600,000 ego tara 900,000 and above actually emite gochio moino bono chitimu echiga chionsi ipi libo na tukwe bolindiri na ine sponsors simbare okonyora baroro of course okwewana besa ne sangereriwa okwewana nkoro okonyora timu ebegete na sponsors partners y'abantu abayiga bonse na kiekonyarikana na wanyora nande timu egwetra makongu nokomigwa asense moye nengo nebense kene ntwaro chena ebesa ya sangereretiwe inaiga korusia kangesegete urara kana kwanse coach na bori bari barase technical team gocha ase technical team na bori bago support ye team neke barwega kongu na yebese yegocha yagenda usobo tumekina kiburase ensemo yichibesa ase team. I think obo tumeki bwechibesa ase team anene mono ine challenge ya berege korolekana ase nene mono league yaito ya FKF asengencho tuisukuligire nonye nyuma league last season yatarachikoera Shabana ya tualite issues paka na ina bagosoli pakataka ko magochia amazoezi nga mbaraka no musharobo na nebesa kero kuligereria besa nero mbabwate partners bako ba sponsor patibono anene monige ntungu chana ligereria ke kwamba kwa be problem ase ligue ito ya Kenya anene mono no bonche okonyoro umuntu abwatu kukaninga atagitanyorere bwika amona kero kuligere bono namangana corruption abuno agosoera konyoranga the top seats bali guraria na bubu na chiriri chia soiga nche karambikire cyane kando now that ababono bali go chance nande na bago support go generate this income konyoranga besideri ko baikira bono inare go chiabe challenge kero konyoranga kero bali gurari na batagiteba bali bande go chance kitambo mochi huike ruankare konyoranga there is a lot of delays on salary payments maybe no konyoro no ending ka kiende mwagenda pino ene bese chitayo ibono ngocheri yabe challenge and of which tuisukuligeria nga mbaisa gukora amaunchuria anene mono kuligeria samanga na financial issues na bera akoli buya singinja anene mono ibine bibintu bigocha byasa na ni club konyoro na bagoseri abangi bakuro moyo patiga no ekwenda geti ya mazoezi nini kwanyoranga ababono bagutigara geti na barabwo mbali bagotema na barugo strabunga at least tigatorore gusinga kimambi bogocha gukya lakini rende baise kutwara strategy rengi yo manage finances and I think that is from all teams. I think na berabe egasi ngorora se no nyane management board
enchire koba gekorani bintu bya ya team. Kero tuguske mutukoligereria bari bagoche kubwatarana amone head coach yarete tuye timu ya Shabana uyokurukwa Ahmed Fadi Abdalla ntubwata assistant coach okurukwa na Hesbon Nyabinge of course oyegano mo Kenya na beta assistant coach timu ya Kakamega Homeboys FKF Harambee Stars under 20 boigo na ringa sobo korali gati umwaka bw'echilifu 2013 na isatu gwiko umwaka bw'echilifu 2024 na bete Kakamega High School senior coach na boigo Aidisea Champsaka ria Thailand winera bauchi kubwatira nero kunere Hesbon Nyabinge inere historia ya yenke asense moyo bakorali na mona sense moyo mupiro yigabwa magoro na beta assistant coach timu ya Kakamega Homeboys alafu FKF Harambee Stars under 20 kati mwaka 2018 2020 Kakamega High School senior coach Aidisea gocha paka ANC ya Thailand boy gontu wata assistant coach onde okorukwa Andrew Ongwae na era no arega bwonto bwate assistant coach ende okorukwa David Juma uyo onde ntubwata sensemeria ya fitness strength and condition coach mbare gabwo asensemeria head coach youth team development ntubwate Kevin Mumanyi ese team manager ntubwate Elijah Sani ntubwate kit manager okorukwa Absolomon Aduda alafu ntubwate abanyagitari gabwo asibakorwa na team doctors abanyagitari be team na boigo medical consultant kwe company nera abo senyagitaria gocha team uyo kurukwa na nere kubakora massage pale uyo akorwa nere just as you met amona abange lakini asense merito koliri mono na abaiga bagocha kubwatira na amonere uyo makorwa Hesbon Nyabinge uyo nde Andrew Ngwae amo na David Juma onyera David Juma era niga commenting bado no liolia tari muntu mwangagoretwa igabwo tuchake na Hesbon Nyabinge Andrew Ngwae tumanya ko rase David Juma kwanza uyo kwa Hesbon Nyabinge oyore assistant coach na mbaibere kero koli experience kyae uruche urarachire ose ururoba kwa steam chinyinge sana gusaba kwa ribwaye boli babe mono. I think kero tukurarigiria nene mono abarachi kubwaterana no mukochi omonene nene mono tukwanero iyo Hesbon Nyabinge na bokonyoranga nonyene eretali muntu barusitiro sana igo no muntu manyete nga what is football asengencho toko genda ore tu muntu kururu sana bosaigo nga now that you wanted a replacement bono no ndebwensi ukubuguli gorete no uyo no muntu bwate field track record ekero kuligereria sara abeire gocha timu chiria coach ri gocha isi kuligereria na energy result buna bona kero to kwanere timu bune ya Kakamega Homeboys Kakamega Homeboys no ina some days back it used to do well nelie igete na erega twara issues maybe amangana finance nini kansa na go drag which make igobono Hesbon Nyabinge no ina eretalinga no muntu tali go to expecting anatwe go tokonya is just a good coach no ina erena ba deserve that position because there are a lot of that bari kuligeria before go identify umuntu ngano yo totagete ibintu mbiro gutaka kurarigeriri kurwe sare esara abirega ku work the achievements chiria mekiri ninjira kwando licious ina ero maitengo grant ero monto chi token chioko ba appointed igobona. I think the Shabana management they did well by kumo identify and now that no mwana ogusina enere igobona tiga tukagerenga mbachi kubwaterana buya nande timu ya Shabana ni chiko kwa bya side kuna anene monera aba magania kero yomo yebana Biamro mwancho mwari chide kebiri gori tinse saro chabo no mambia enga kiboro togosoa cha kurigereria yagendera tukurwa sensemo area yende yeke kombe kya World Cup aso mwaka w'echelefu 2025 na rimo wenyore konya nigo turase a round of 32 gose ase entuneria 32 abwa steam chiaringe chinyinge mono na wikiraboni ga steam chiarusi waroro chinyinge ra chiri chiatigaire tuachagete na round of 32 tugacha round of 16 na bona iga ni go bona toruchi quarter finali na kurwa round of 32
ekero koligereria ase obwanga mono ase twachakerete ntobwate timu eria ya Germany amo na Paraguay. Of course timu ya Paraguay nero yasugete motu wetera penalty. France na Sweden, France yasteka nyorobo bwe egaka Sweden chigoli sato ase bosa abo egasuka motwe. South Africa yekeretwe na Canada egakwa ya mobosa egasuka motwe chiase round of 16. Netherlands yekeruna Morocco yatambuka wetera ase penalty igo egasuka guchia se round area ya 16. Portugal yekera Croatia chigoli bera seyemo egasuka motugo chia round of 16. Spain bago sorina Austria, Spain bachi abasko motwe guchia round of 16 wetera chigoli zata sebosa. USA na Bosnia bago sorina barabo bachi banyoru wechigoli bere asebosa. Belgium na Senegal nigo batumunka na Belgium wetera sobo wechigoli sato asebere. Brazil Japan egakora 2-1 Brazil egasuka motwe. Ivory Coast Norway yachi nyorobo wechigoli bere aseyemo yasuka motwe. Mexico Ecuador yachi yakora 2-1 Mexico yasuka motwe. England DRC Congo nigo yagenda ka England yasuka motwe wetera sobo wechigoli bere aseyemo. Gukora Argentina Cape Verde Argentina yanyorobo bwe yatuma Cape Verde nka wetera sobo wechigoli sato ase ibere. Australia Egypt nigo yasuka motwe wetera penalty. Alafu Switzerland Algeria nigo yatumwaka wetera ase wakwa chigoli bere. Colombia na Ghana Colombia nigo yachia nyorobo bwe goli yemo na Ghana yatumwa inka. Round of 16 bono no torega abwase wekera bona igabona tukukwana buna bono butukubugo kiera lero abuna togochakira se emambia ya bono. Timu ya France nigo yare kogosori ne timu ya Paraguay abwa ase timu ya France chitariki isantare butukubugo chitariki echiga isano butukubwa igoro. France yagosarete na Paraguay ekanyorobo bwibwe goli yemo asebosa igobono Paraguay nero yachete egatumwanka wetera segori. By the way yanyonse tuwe wetera ase penalty na oyo korkona nere Kylian Mbappe na Kylian Mbappe oyo ntochukwa rasa semeria yichigoli wekeraboni igana kibako minyokania ine ngogocha kogenda ne golden boot yegagose eye korkwa Canada mbago sorete na Morocco nigo yanyore to bwibwe chigoli sato ase bosa kerkeri Canada yage tuwe isato igabo. Portugal na Spain kokosori barobo tukubwale aro chinsa inye chiabo tuko nigo bako Portugal na Spain abunto chikoli linaro. USA Belgium nero ubo tukubugo kiera ankyo chinsa chiria kiada cheke mambia USA kokosori bare na Belgium. Eye kurukona nero Norway nigo yekerete Brazil igoromogoroba ekanyia kachigori bere ase AMO. Alafu Mexico mbago soria na England na bwo ase England nero yanyore tubo bwibwe chigoli sato ase ibere igo England nero yaskremotwe. Argentina na Egypt mbago sori stariki isano na ibere. Switzerland na Colombia na barabu mbago sori stariki isano na ibere chinsa isano chia votuko togo chaka kuraralia nense ya France na Paraguay, lakini so far so good. Ase tuwe kere kura round of 32 to nagoswa round of 16 na bono ku round of 16 to chibono chikwata finali naki chigosori chigachia bere chiko sorry kwa bono tokora chakera tutaracha koligerelia asobo imemono na chiabere chigo perform. I think ase kuro World Cup yetu achagete round of 32 nene mone bintu mpira turarigererie pia babigo happen na tuisoko chaka nene mono gukwanira ase kurwa mono chitimu cha Africa chinyinge chiri chia qualify te ko chia se round of 32 chinyinge na bokoranga no chia chite chika gold race abali yabo ase ngencho nene mono ligereri chitimu cha qualify kurwa se round of 32 nene mono chitimu cha Africa chinyinge na bo chichieteka na ibono ekobanga it's a wake up call to African teams pamanyenga now that World Cup ya eldia sebe essence mo yabo Afcon nere bosia now they prepare pamanyenga what asiba rami bia seme chanda ya tokea pamanyenga iba ko strengthen egere bachigo kolibuya asenge nje sikoligelia bono kuruchiti mu cha Africa gaiga na bokonyoranga anene mono chinyinge nchi umiete Ivory Coast yega kuna Norway chigolibera seyemo Ecuador yega kuna Mexico Congo tete England yakanyebua
toche timu buna Algeria ega kuna Switzerland, Egypt ikaenda draw na Australia, lakini rende Egypt ika qualify through penalties. Igobone ina bego koroking most of our African teams they didn't perform well. Buna umaite bato impress tikorwa se group stages asinge just team chirichia chite ikomi ukanyoranga kianda chonse pinji ya qualified to round of 32. At least bakaamba korete bichengi yanga they prepared for it. But bono go round of 32 maite galinga kuirorera nkoyo mbuno kwa ninka buno kwa kuninga bono ya at least nabo yachia yachibera kono nyerende chiachieteka etimu nera yamo yakori gasingiya sana ekerogote makorigeria chitimu echi chionsi aga timu akaga Cape Verde bado nakutoka nderete kuna ukwanera singenjunga igasi ya akora ningiya sana ekero tu anene mono the other day we akwanireta about the population gocha lakini iso korigeria ngetimu ya korwa ama merania ya World Cup achagete game yacha gosiria ya mone yoka yo moisa sengenje kura group stages tesire team game ende yonse na ina yamo ego ikaga bona se round of 32 ko baucheza na Argentina na alega sukuma Argentina paka extra time Argentina kaja kubungire dakika ya 118 igonga akanaga team kalenge gosori ngona we na wesa jindi yale kunyarikana paka erusi no ina Argentina at least bara test one of the waters bagocha koira na World Cup egocha kubwatia negative team chirekera to korigeria no chirachi chande chigocha gochanda sana asinge nchobono bamanyire na okay ngikiganiri gokorekana as World Cup na kiegosorie gocha ya korekana igobono ukwira na kwabo ase korengana na barabu bono nukwira na bachikwe banga bono biya na boigo baligereria na ngayiaria bale merwa ngayiari ba mocha ngayiari emenganyi ya bagocha koirana bache bachande sana na ekero bara irane actually na botorate nga mbakoli bya side ya singe now that in aliarenge it's their first experience in World Cup lakini they did their best and actually onye baruse tikwa sama merani aya na bekorekana nga they won most of African hearts omaite asenaro ko gaenda wachi ko nsachinde kwa gaenda amashindano gete lakini kwa lose kononya kwa lose na wakonyoranga kwa lose lakini kwa gaenda na mashabiki ya mange wakonyoranga anene mono buno tisu kwanera buno World Cup ya the previous year ya 2022 nonya Argentina ya irete kombe kia World Cup kwa rochinga mashabiki ya mange na bakwete na France igoboro nonya nini nonya Cape Verde akakachite kubu lakini nka korete gasingia Cape Verde is a small country but at least yaorokirie anene mono buna orogongorwa Africa yaorokiringa there is a lot to be done at least ko nabara kutira gochia se calendar ya FIFA na ande mono anene mono gento na line from the round of 32 chitimu nchiri chitu expect tichi chiko kolibia lakini ekaba ko etimu buna keroko nyore timu buna Germany ekurusi kwa se round of 32 na inyoranga Germany is one of the chinse chiricha irire World Cup maramange baka marakane lakini kwa mana konyoranga timu ye kuruseli kwa round of 32 na boko nyoranga at least ngo gorokire nga umupira ngo kinore nene mono ndo chikukwanera buna ku round of 16 byabete bigo happen na birobyo lakini rende kurwa se round of 32 naro we can learn nga umupira ngo kinore anene mono buna geroko nyore timu buna Germany kurusi kwa se round of 32 teriko banga nigento gya kawaida igobono abyo korokinga umupira ngo kinore na kerogo kina ebintu mbiro bono bigenderete anene mono buna bagosori abanye bako na goswa geti maita bagosori mbarete tamanyete kurwa so mwako olio erete kwarorira abageni baachire ekukorokinga still talent sinchiro it needs nearly chibwenderete kwa time na koba spotted ekere nandi chitumike buya yebona kurwa sorongo rwa Africa gwikera boniga nkwage kwanera lakini gwikera boniga nigo totigarete timu ibere choka timu ya Morocco
yo of course yaro ya yena chere tigeti yo gosoa se quarter finali na timu ende ya kabere iregaiga ne timu ya Egypt na bono ikibarua kiregaiga kenene karara atigare timu ya Morocco ere ya ikire kwenyorere ticket yo gosoa quarter finali na timu iregaiga getire kenene ne timu ya Egypt ekero kolgere timu ya Egypt nigebwate timu ya Argentina na timu ya Argentina oinyore asense moyende barobara abanyangongo bege kombe keiga barobwa bwatege kombe ke wikira bono iga na inde korengana barawwe baganetie guke maintain kwerekina ke kombe kenkeri gosoka gusenkeri kurwase okoboko kwabo korende getigare na inde ase World Cup eyeiga egetiro nkira iga se timu ya Egypt wikira boniga ni ibere korende yamero yatambukire ine Egypt neche kenyare gose nonyene kekeria boy gotokori nyone ne squad yabo gocha nonyene gosori ba chiesa eyeiga bakorete bwango iga nkwaro chena nonyenero maete yaba irete paka asensemeria yech penalty no baste konyolera obobwe abwo ase timu ya Australia kero koligereria ase timu ya Australia nera kekerio ukoyerigereria ase bari bayibwatetie okonyorana timu ya Australia nebangete korende ase nara igo okonyorana tali timu chionsi gocha chako ribuya timu ya Australia nigo yagosori buya lakini kere yacho ikasi penalty aiga bono no bachi bakora ali abange bata kagerete na nyari kane nigo bwata bagosori aba yasege time lakini ko ikase semu penalty kumbe penalty nero ne bwate gotome penalty nero ne bwata abanyene penalty entangani nigo bayimoka baka isiko akabere ya gatatu mbanyonsi akane nigo bayimoka baka isiko agatano of course chetu wako lakini naro nukugania kolia na ende actually nada machiko aiga no nkorana machiko na naga ni ya chenchu by the way tiga bantu baka penalty tions to rana ngaiya ekerengo kiabo egosori yabo na kire tumanyena eko batu gutachions gusena ki lakini timu ya Egypt ekaorokia na nonyeke ene bwa nigebwata bagosori abaya bari barigeti ase gosori ria geti na bayo wikase semu penalty narombe bangite mbabwata bakose baria uregene na unabagwake penalty asingi chibarabwo penalty chabo chonsi nigo ba nyonset lakini ase timu ya Australia ikaorokia munganyige to monene sana asensemeria yabagosori na mono asensemu yogwaka penalty tutaraswaso gukwanira egosori yabe egatie timu ya Argentina na Egypt ya Australia kwanza. I think say anene mona se gosori ya Australia amone timu ya Egypt na bokoranga anene mono penalty jina chiro chionji bwate the specialist abalimu kono nyeno eno mwalimu sachinde na bago ikogosa nkwaro cho Brazil ngwara Messi gagotugute penalty of all the people Messi na anene mono na totara kwanira Bruno Guimaraes tukwanire Messi ane mono no Cristiano ngorore bagotuguta penalty ero teringa ne garantinga no bunge asengencho ane mono uligeli buno mogosori Messi no tamo penalty mo eno NFL gara bunge buja go etani penalty ya waka ikobono inko kworo kirenga penalty tiro chinjibu atibanyene onde bwensi na bagotuguta ikobono ndoko baraumwa soko serious penalties because na barabumba temete ku play normal time 90 minutes or paka extra time na bado muira negati kuchagwaga penalties na beko kinga baringe strong teringe babu etunga bona singencho baringe weak no they did their best however lenda as penalties yaroma ete na ndebo na nemo na se round ibaringe nero kuikomu buya toke anye ne draw game ina botwara wata ne draw ya chiete abana onyenge tiomete goli ba nyonse because ya chito 1-1 no nyene goli ba nyonse tiomete yaringe yabo nigo yaringe on goal kurwase a team anene mono keru kwanira mangana on goal manyete egotokya gwetera amagoso ali maybe anene ama timu ya ine gokora kurwa se pressure from the opponent team asingenjo without the pressure from the opponent team magosa atali gocha gokoreka na se goal line muina ikubona ndoko tabange goal ye ba beta awarded asingenjo it's something that ba push it ekakara magosa yakakoreka ni goal ye kabeku igo kulingana na barabu game yabo nchitinko barating ambo bebarenge they played a very good game gosukume game mpaka extra time I think nega asingi yabakorete
bono asense mo bono ase gosoriga igati ya Egypt amona Argentina bagosukuma basuke mutu guchekweta finali paka baimukie kombe Egypt na bara uno bara na ndo inyere bono ejire chitimu choka chiatie kura sorongo Afrika Morocco yatambukire Egypt nero erigereirie anene mono kulingana no magania itubuna aba Africa na buturasabere mono timu ya Egypt yerite ama sabonsi ipi na anene mono ndita yobwate issues ngorengana timu ya Egypt mechi nyasaye chia Misiri chia Farao abuna abana ba Farao na bara butiga tukagerenga anene mono gisokoro cyabo buna Farao iyo mbabararire buya sengencho gemu yeteri guchikoba gemu erengororo inyora Argentina ni bingwa mtetezi iwo no Argentina teri guchikoba ample time ngana barubumba chikuchiase gemu elia na nene mono inyoranga Argentina oyo bado nere nagani tikurite ine kombe kebwaye asengencho bado sai nere togotebu kebwati yeba igobono no nere tali guchigwanja chikukeuru gosekurusi kwa raisi igo anene mono nere na baraga nyenye ga guchikuburo olia chikubuguje final tali msai kamaeka igobono egemu ya Egypt na Argentina ntukubo itobuna ba Africa barabunto basaberete babwe except rende aba mashabiki ya Argentina baroko nyoranga ni Africans but bado bako support Argentina but rende anene mona maisa mange na aligeretinga inki bawo mosala barachiko kora gaiga and of which we ase game ya etomete na rolling man of the match igobono no embono nga mosala bado ni akosawa igobono tigatoka gerenga no ene na aligiti no ene ranene mono koliginga kolike record ya nene mona sama mirenia ya World Cup asingi jisi kuligere na ene barabu miaka yabo ngono kogendere and they need to set some records asibu na their national team nga enga kina chia serete team ya na yensi ngina akorete ngina achieve. So those are the things okonyora nene mona bakosolia bange bakominyoki and that is why rocho mogosoli buna Cristiano tararugeti goikera bono iga bado nera minyoki arore gusena nyare kubugulia kombe kya World Cup igo bono igemu yetiri guchikobe igemu erengororo igo but tigatoka gerenga ntuchikwe korore igemu ere very interesting game timu ya Morocco nigo yararete timu ya Canada buno mwana bakanyaka isato asebosa kuna konde wensi gotaiyo game yeti yaringe very competitive yabwata hits sana yaringo mulero mono game ya Morocco na Canada anene mono kero kwari kuligereria tukwanere buna kurua first half mbahoro getinga mbarenge serious both teams barenge kero bari koso tutautina net yarenge game ya bwate mungu somono na we yarenge game gete yarenge very boring actually lakini renda kero bagenda msachinde baho bwana nite lakini renda bone kero bagenda second half muchakire dakika ya 50 akere goli entangani ya nyonsuwa abuno umupira ucho change bono abono no amangana achite gonchoriria na I think after maybe ba achite bagakwanero na nichi coach cyabo that is why bono bairanite bakaba serious na bagasuguma mono mpaka bagacha kubwa chigoli gisato na anene mono game ine ero toratebe nga iya bete interesting anene mono the part of second half lakini ase first half aroti yarenge ngiya of which itali game to expected korra kurwa sense buna Morocco asengenje Morocco ne timu bwata bakosolia bayaba bakosoli very young and energetic but rende mbato provetinga game 90 minutes to go charge game etara eranga ki nga now that kwa chesere first half obe second half to kuira na kuolebuya so maybe go setete venga they preserved the energy bakayetumeka second half and I think na bacha baru excuse yekyo na beko ko make sense asingencho ngaki ntuwabungete chigoli sato go sendo bungeti igobora na wadainga nduri first half etwa chileti tuira na second half to ko legasi ito and I think that is what na any excuse bara lakini renda they played well and we expecting ananyambara bwa singencho anene mono isikuligerere na abafuasi abange na bagote inga mpaka girite no ene ronga ase timu chirikirangire guchikoba nganchi chikubuguri ububuibwa bwe kombe kyumwaka oyo abangi na bagote inga no mbara bumbanye saberete timu ya Morocco igo no tigatoka girenga no ene ne chiko kolibu yabunega ndrete ko kolibu ya sofa singencho ndora rande ba kolire magoso mono
timu ye kurukuna nera timu ya Canada winyore no egekombe kia World Cup kego chesura asenge World Cup yo mwako yega wechile fuibere 25 na rimo nigeko kosari gwase ense ya Canada ntubwate USA na boigo Mexico wekero boriga timu ibere chiko kuna host countries chiatomiruka Canada woni yaninge gukwanira Mexico yage tuyono na England 3-2 nerbono teyo timu ya tigaire yo kabono wekero boni gane timu ya USA yo baganiri kokosoria amo na Belgium koma ete Belgium ene yayemo ya Lukaku. I think chitimu chiari ganitia mamerania ya World Cup nchiarenge nchiarogetie ukwibanga ekero bacha geta mamerania ya usikuligeria buna chiabeire chiguchesa ku group stages gocha baka anene mono gwikira round of 32 chitimu echisato chionse chiariganitia mamerania ya chiatemeta singe chane mono ngonyoruringa etimu na bekwarigania mamerania lakini ya kumapema yarusi kunonye ku group stages na anene mono no ena bantu abangi ntu expecting abono buna chitimu echi chire isato chikwarigania mamerania ya titeme gusukuma paka torore gusende nero igwike final lakini rende so unfortunate nga ibere chiro chiara chireka igobone chikero chia chireka na ligeli timu yetigarite ya USA na Belgium kononya USA no ena rone nkali nebwata aba murabara ali abatingu kabisa abarubali chinguru ikobono ndogo tanga na embarabuna ndo chikubarusigo nga bachireka lakini tigato expecting actually ke muimambie kale tinsa ensa ya moiga nenusi abotuko tetuko gerenga ndo chikonyo korana ke muikale engi ya side ya sengencho echiniji timu chonsi na chiro chichibwate ganga yoko minyokimono na chiro chiro go senchi chigo ikande agia ikobono anene timu ya Belgium digeli na bande bwate na hoteliense lakini rende tigatoganye tororenga imatokeo kibagotwa yewa chide kare 25 chinsa isano chabona mambia sabona nigo tukurasi muri chiluka kurwa buntwirane ere tugandira koligereria ayande amange nabo igo tuchikomanyana wikira boniga top scholars imbara byaba nabo igo mbara bibagendere tekumnyakania wikira boniga nigo bari batatu babiti chigori isano na ibere tokwerana ayenda na turachiko kwanira ase ubwagare toskare ne TV yabo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobosemya iguru yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane mrna nabali bechinguru erikwe manya bona wateka kurutana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga
eke na kigekos kia mesa ya mang'ana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu nendo mwanchumo rigereria eritogandira kwemenya mange ayabwatikane ne chigosori emambia ya bono tugochakare timu bono ya Paraguay na France asiekere boniga ya soire quarter finali na nigo yagete timu ya Paraguay goria yemo ase bosa egoria abegitwamo na Kylian Mbappe eyo yaringa wetrase penalty dakika ya 50 na ibiro se dakika ya 70 eyo ekairera bono Mbappe agakichigoli chiria isano na ibere asense moyende egosori gati ya Brazil amo na Norway na egosori yaringe kongumono ase weekend yeyega abwa ase Norway yachite egaka Brazil chigori bere ase AM ne chigori chonsi bere nigo chianya setiwe no mogosori oyomo omanyekaine unanere Haaland edakika ya 79 amo ne dakika ya 90 kurwase ense moyende ya Brazil Neymar na obegete goli dakika yaringe 90 plus 10 minutes muinogaria wetrase penalty lakini nyore Brazil yatugotete penalty ya mapema sana na negosori yabwate pressure ya igoromono onyore Brazil na baragwo konya kurwanira balera kiribono para chirenka na Norway nigo bono babere bago qualify guseba atambukire basore quarter finali. By the way, this for the first time Norway will qualify uchiase quarter finali yanya goswa for the first time yaso irbono kwainga na barabwo historia de karekero egemwe yege gusego sori yerete kwaro chemba gituba ikaransa kwanza gitiba karate bana jiti atora akeshere ntuma iti nyona nturgo chikogendera gochimotwe gosiko ate kujara kanto genderere lakini ase tu ikere quarter finali ni historia tu arikiri intumuna ense ya Norway no mugoko monene sana. So far ise kuligiria se World Cup yo mwaka oyo anene mono nebwate chi history chi abeire chi wa surprise bitu biwapen gete bitali normal and bitanya gororekana ase ngenje bono gero konyore timu buna Norway egwake timu ya Brazil ngonyoro nga gotomere signal sana ase ngenje sikuligiria timu buna Brazil to watanga ne timu Erenke. Tigeli no ina bagosoli bwate ba Vinicius Junior, Neymar. Bali na abantu babwate experience. Lakini bono kwanyoranga anene mono omuntu ndagire ndatebe nga otemire sana no mogosoli Haaland. Nonye bagoteba nga no uchobumuya se chinde onye to konyora abantu mukubwatira na barubuya na bado mogofeli. But so far Haaland na utogotanga obugwirie timu ya Norway. Asenge nchoke rukuligereria nga chigoli chinyinge no are among the top scorers na the first team kwaki timu ya Brazil ase ama merania ya World Cup na kobarusia ase round of 16 na beko banga ni history bali geta senge njo tikianya ko happen mbanya ko kora linde. Igobona nene mona ase the archives of ense ya Norway na boko ranga Haaland wapira ase the archives chi timu eyo igonga kerora agenda sajinde guchikoligereria nga gosoma mo gutaka kumanya zaidi ase kuhusiana ne timu ya Norway to komo cha konyorerie talio mogosori ya Haaland igobono tigetoka gerenga buna abuye saikirie se timu yaye na ndemono guchibusi na arona chiko kolibuya egere tororenga kiego chikoba oyo tokoro komete na nere Erling Haaland goikiraboni ga ekerokora rakonyonsi chigoria enchiriga gendrete konyonsia winyere wikiraboni ga nerbono tangaine of course ne gabite isano na ibere Mbappe isano na ibere oyo kurukona nere Messi isano na ibere ase season ya 2022-2023 tiatora muliri buno mogosori kwanza ase season yo mwaka wechile fu ibere 2023 ase league ya English Premier League omanyeteni ga nyonse tichigoli 30 na isano nemo ase season yega
ebwata chigosori 35 eligi engima of course 38 gabwa igame netina atigareti twasinini game netina na almost kere gosori era ni gare konyonzi home and away whereby kanyonzi chigoria 35 nemo omwaka 2023 oyo igoyomo na inde nachio nyonzi chigoria 25 na ibere bado ne royomo omwaka 2025 na inde nachio nyonzi chigoria 25 na ibere igakarengani chiria season eri omwaka wechilifu omwaka wechilifu ibere 23 chigori chire 25 na ibere na anda kairorera aso mwaka wechilifu ibere 25 na rimo na chigori 25 na kabere igo yani aso bwenge nkarengo igweta imukiri 3 times actually obugwiri mara gatatu 3 consecutive seasons igono igesiri nererega Haaland no mogosori omuya kero gukwanira abagosori bari abaya Haaland is one of them na inyoranga anene monongote babari nga kero mogosori arule sachinde league area engao isiko ya Premier League ngo ikarora take time go struggle kosome league na kumanya buna okoria lakini league ya Haaland kagoja Premier League nari achite nanda kabunga bono chigori chinyinge goetani bono buna beiroro the 2 seasons 36 the first season abungite chigori 36 naboko nyore game ya makubunga baka chigori 3 igo bono Haaland no mogosori ano nyero manyete in English Premier League to gukwanira abantu bakorate abana onye mogosori turaite English Premier League ai bado tuganiri kubeku kereke wango sekerengo kerire ndoganiri kubeku and of course bona uno bago chirande bararigeri na Messi bado taraite league eliaganiri gweta tumanya kumubeka tuganiri kumubeka burunge buya. Yeah, I think that is why we have a debate about Cristiano Messi amona Mbappe bado nero no ali mumanyete na Mbappe kero konyoranga abagosori aba babiri okonyoranga nonye bwakire chirigi chionsi ipi nabwata achievement from each club acheseire but bono the big question is wacheseire the biggest league in the world and they're very competitive tokorore so far Cristiano erendio na tukwana at times na to disqualifying is not the goat but I think that is where go to gain more points other than Messi. With achievement area nyorete achievement alikari alinge miaka mekenga kie bwana igo bono Haaland na nere kero ko moreta ase nini ina boko nyora na nerenga no mogosori omuyara senge nchonye ga go shine Premier League akubunga chi season isa tonga onde tayochire okumurusia so kubunga chigoli chinyinge igo na boko nyoranga Haaland no mogosori omuya ekero gotema kumurigeria mona abagosori bande na abana barabure na abayabare lakini renda asomo mogosori gocha ase league ya Premier League ochoma kubunga 36 goals eyingo berenga nabego korokia the standard chyo mogosori oyo igo bono nonye mbono nonye kare the top scorer se World Cup ekero tukurigereri bono igasaba abagosori ande na omuraka guna na boturaka na ne chicheiga aende onyoro kogena na ne golden boot ye inainde abikunyarikana ebikunyarikana tisoko nyorangi timu ya nchege ntokero kimanyite nga Haaland isoko banga na itania quarter finals iga I'm very sure na bego ike final te ko ba kongwa se ba ase so mogosori mina Haaland ulino monte uline fighter egero gukwana Haaland asana ne mona badio terili bo mupira na baba ko manyanga ingiri eterili minute Haaland teri monto mogosori go asinge njoria ulie ba otanga ulino munyama tari mogosori ole mokeigo na sense mwene kero kuliria gosori ya sometimes ingakinire guika mwarura na odisappear pitaiyopi na ndake umama kojana nero ko Jones so nabagosori barekero koligereria engakinero konyera bari predictable engakinero konyora barani predictable ayo gocha gushtukwirana okaitira no munga kwanyana aja na erocha konyansi because ekero koligereria golden boot echiga ase English Premier League ikeraboniga oyo bwate chegoro Thierry Henry of course na bwate 4 golden boots oyo kurukwana nere Mohamed Salah na bwate enye oyo kuruka Harry Kane na bwate isato lakini ni historia agendera tekorikia enya sensemo yoko nyonsia chigoli unaweka kotebana amoche ni otambukire igana otambukire kurwa sensemo ye quarter finali guchire guchimoino bas egwate bana ekigiachire eyachire nabara alike nabara make history ende eyo nsajinda abange batakagerete nganebebo asengencho kero eligi kere World Cup yego chaka
tingagereti ng'onde narokagerete ng'a norwine chikogenda ike baka naende bono igasi yaikire ase ng'inchi timu nchiri chitwakagereti chare gokori buya bono iga nchiyo igo bono nabe World Cup yensa chindera isakoba yechi surprise naende ase kurigeria nonya enchera chigame echi chibanga bangire nabo okorora ng'a tiri gochikobabera gasi ng'ong'u nonya goike finali eyo igo bono tiga tokagere ng'a nabo arachigokori buya saidi ere timu ya Switzerland Colombia ngaitokogenda gucha Switzerland Colombia iteri tindo jinga nere game gwato munguso mono ase ng'encho bakosori mbayo nga butumanyete mbali babwate munguso mono maybe turatebe ng'a mbabwate ufuasi borobo nene abune ine game turatebe ng'a noko batu double chance 50-50 yukubwabwe yebona Portugal Spain abono ega abone getiro kera bona abono nakirago gotengo ise kurigeria enchera chige mwechibangire yebona ise kunyare kanala ndeke quarter final siga aitorro uchimuino ndaisie gochikoba bone kero konyora ng'a Portugal babikiramo na Spain babikire na Spain igo meaning yo mongo gendalika it's either Portugal gose Spain lakini renda nene mono tingo lakini nebekirere kenene mono onye Portugal igotagana kogenda anene mono abange bono bunanje bali batali lishabiki lya Messi lya Cristiano Ronaldo nabongo tebanga nabongo sabetanga Bruno Fernandes nabongo sabangitanga ne kogenda lakini rende bono ntumanyete na maoni tugucho twarwa amangana ngitia ko kugenda nokugani kwago naye nokugani kwane lakini sajine ko igakore kwagenda mamincha buna naganiti lakini rende Spain Portugal inege mwere enkali sana na enero tukagire ng'a nechikobege mwere very interesting asese muye quarter finale asobwango mono ase chirichie kire gotambuka France na Morocco kebarwankerabu Norway England kazi ipo Argentina Egypt Switzerland Colombia nchirago sorry Portugal Spain USA Belgium bono no kwanira chiria chikire gotambuka iyo kurukona na France nigo baguchikomera na amo na Morocco aiga bono no ikebarwa kire na ine Morocco baganeti batambuke bari ke historia inya korwa sorgongo rwa Africa France onyore barabumba bagurete bikomba kombe iga baro nigo baganeti nande bamente ekende ase keriba bwate kya World Cup Norway England Norway ni historia inya baro baganeti korikia eri bagendera gusuka guchia mutwe lakini chinga chinyinge aso gochakane timu ase gosori kati ya Norway na England England chinga chinyinge ngwikera ase kero ikira ase bunaga ngwikira ari chago disappoint by the way ngwikera ase gete ya chaka England ngochire ya chaka bia kero ndo litoro china bone iyo quarter final semi final yaika bas yaika yama yo chaka go disappoint ya gochimoino kwanyorana gosori ya chakero gochenchia onyore England negative team jiritu ate bana abagosori bonsi pia kero kuligereria bonsi pinabaya ko bono gosinywa kubeka first 11 France Morocco Norway England I think nene mono gukwanira bune game ya England nene mono isikuligereria bune game bachi aseke mambi imambi yo kira rero bare tuimbiro sana nere ukoro kinga manyambara bumbali buya anene mono gento ngere kelito korokange bahati na besa chinde go ikaya kugwera asenge nchekero konyora nga konyora bubuigwe chigori sata sibire ino be korokinge ge muin yaringe very competitive sana na nene mono naro guchimo tubono nene mono ase quarter finals naro na bera chikoba kongwa asenge ncho awe mbabwata bagosalia baya yeba lakini bono muchando tuisukuriga ile muchando ratuko kikosi enchira mukochi oliago agochore kikosi anene mono goikere yara mabere challenge yake asenje bona agosinyuninga kobeka ninga gotika tsenje bonsi naba yabali lakini rende we expecting ana embara bumba chiko kolibuya asengenjo mbabwata bagosolia baya babwate experience babwate chinguru igobona tigatokagere nga bachiko kolibia side yeba kera togoswa sense muyende okorigereria abagosori na kibabere bakonyonsi chigori gwekera bonega Haaland nere oregoro chi ne chigori isano na ibere gakobwatiwa na Mbappe of course ni chigori isano na ibere nere igo Lionel Messi ne chigori ni isano na ibere igo number 1 2 3 nigo babwaterete chigori isano na ibere Harry Kane ni gare namba 4 ni chigori isano uyo korokwa
Dembele chigori ninye namba isano, Harry Kane nigari namba inye ni chigori isano. Michael nigari chigori ni inye gabwo namba isano ne muyo kurukwa Vinicius Junior kurwa timu ya Brazil chigori ninye, alafu Ismail Sarr chigori ninye igabwo aigeke minanasi karige tindi tinchagunisa to chiregoga oyo Messi oyo Mbappe oyo Erling Haaland and onyerego soria egatia Morocco na France France yesabe mono etambuke guchimuti tatambuke ti bas esabari ya Mbappe yaerere ga bune chigori sano naibere emineti na Argentina kwanye kego tambuka Lionel Messi Roma yatuikanga kwa nyonsi I think ukwane rasi nero kego tambuka guchimoino bas Haaland nere tagutia kwa nyonsi igobone gasi nere ga anene mono egatia Mbappe Messi na Haaland anene mono buna bebangite go na Harry Kane asengencho anene mono muntu to chikorusia se list yebono nomo gosolia Vinicius Junior asengencho ari timu ya yabete eliminated igoro mapema igobone rene rutotebe kuru Brazil na ruchire kanichi golinya lakini bono anene mono tukwanire buno mogosoli nara o Spain na ina erokolekana kobumuya obagorokanga nere Michael Oyarzabal nere ni chigolinya bwate iko bado nonya Spain no ina ere chikogendera uchibusio bado no ina ere na botukagiranga na chiko kolibuya ko etimu buna France ni bwata bagosoli baraba yababiri gabu itukuruka Ousmane Dembele obwati chigolinya amona Kylian Mbappe ina ere bono utanga ina se list yeyu iko bono na bego koro kinga Spain yani France ni bwata bagosoli bari baraba yasekero konyoranga etimu ye mebwate abagosoli ababiri bari the top scorers na bego koro kinga insachinda sama shambulisi bosiali mbuya bali sana iko bono tingagere tinga France this time ne chigo koranga gobatisha I think bata ite go prove nga again to give penalty from the previous World Cup asinge njongo arochi buna Mbappe akurwana na Messi paka last minute however rende bagotanga experience kia Messi ke kawini ke kombe lakini rende bono aiga bade ke tirongeroro sana na anene mono tikatoka gerenga chitimu bere ga na chinda chiko anene mono bonene pardon na bondo chi finali na bera chiko banga France na Argentina tutigaro bado na bongo yangana bwe na puche kulingana ne birangare byane bado na bondo chi era bwa France ira to munka lende bona mapema igana Morocco kera to munka well and good lakini anene mono nje kulingana ne biro nokora kwane France na ngwera na tora ali astuarenge yego aida tonye gusange mambia barasoko kolera no gukwanere korona kichiko seri chike chebere chikwarga ni gwikera boniga na mono ase obokorali bari bakorukwana ref and assistant refs no bego tubata sensemo area ya VR kwanza tarachaga na biari so far so good na kia birke gutumekwa as World Cup yega asengencha scenario ya birke komunyo chiko sori auro korana datari penalty yaga ni rukwana no ya birke cancelled goche na bego na sensemo area ye chiref enga kiene kwanyora nyone na bagosori ni gobgare ko gechuana na kiga kwa kora NH yo aso korera kura senseme yo yobo korali we wa VR na boigo ulio kurukwe ref na ba assistant bye VAR amaite yo abune abarefali bali tokotanga anene mona nyama gosa korekana onye refali yo yogeti tayaroji at least naboko genda ku review orenga ngiki yakorekana from Ivono the main referee yogeti ko coordinate na ba referee abandi na baro bari assist screen nabo moko nyara ko rigere limwa manyanga nga yumu chando orenge ko se ko make the right decision asinge njobono decision ye ko ba eko make uga little cover based on referee yageti bweka asinge njonsa chinda na referee yageti na be kunyareka ne be ana choko na chokobe lakini rende room nero ngaki VAR nero onye nsajinde bagosolia bambaisa negeti ne uko na chokwa na chirwe na bado mo referee yako genda
agenda confirm ningi kiarenge and so far is kuligiriria from the judgments that chabere chiko happen whether VAR asa chinde mbaro bako amereria nga teli fair lakini kulingana na nje na bango tayanga tindara dosali mona se VAR this time puna nene mono tu ambako from the Premier League ya era se season yeli ya era VAR I think this time mbali nambambe they are doing their work asenjira irengikerana okay yeah abura to kolera ase eliarere Jumatatu weekend Jumamosi na boige wiki ego chabaro twandira kumurikana na ukwalera yanda mange ayabwatikaine ne chigo sori ndira kubwatia merobirende yatigere ase rituko ligima imeyega taseni kya ugia Nsoko TV boroso bwo mugusigwe ka eliankyo Eliane Ishmael Mogere. Eye Nsoko TV.